Ita bei ala sirania tempo, rabilau nia narang lolos maka, haut krabi, tambani lianaeng no autoridade município, sidi hasai narang rabilau, no tau fali haut krabi, baseia ba fatin historia nebe iha. Lianaeng husi postu mobisi, Zacarias Bosang hateteng, turismo komunitaria rabilau nee, uluk holiang mambai rasik, liu mobisi, fatin ida nebe bolu honarang haut krabi. Honarang idane maka, usi mobisi com certeza tem que hatene no compreende, mas be oinsa ho município seluk, nomos ema estrangeiro nebe atu visita, ho idane mak decidi hasai narang rabilau, tau fali haut krabi. Ia tina rihurua sanulu racing rua, lianaeng ho autoridade, nomos comunidade aldeia Raimore, turhamotu kodi kolia, atu kria gruta ida ia foho leteng, no ke estrada tama bafatin refere. Nunee comunidade mos concorda ho ideia idane, usa força nebe ia hodi ke estrada, no laling rehenek to ia foho leteng, hodi kria gruta ida ia foho leteng. Banhira sira cria ona gruta ne, sira continua bolu malu hodi decidi, se cria gruta ne emak itala truca narang, então timoroan tomak sela hatene. Mai be banhira decidi ona hasai narang rabilau, turismo barak mak mai hasai foto ia fating ne, inclui visita na efeito rabilau. Fatim idane construi husi administrador município Ainaro, no posto mobisi vila, inclui comunidade e aldeia tolo, serviço hamutuk maka, hadia fatin refere, sayhanesam fatin turismo comunitário ida. Hafuen transforma fatin refere, sai fatin turismo comunitária, honia beleza nebe furak. Comunidade ho administrador posto no sefisuku, comunica bamalu, halo proposta ida ba presidente da república, no parte governo hori visita fatin refere. Husi prosesu naru kidane maka, to ohin lorong liana insira hetang apoio husi estado, hodi hari umalisang rua, nebe hola parte ia fatin refere, inclui bele realiza festival rabilau. Luk holian mambai reklara nini lilium mambai mobisi bolu fatene naran haut rabi. Nebe wen hira mi construitia gruta nebe ihe itane kotu atu lori lian ida mambai reklara nini an hori bolu haut rabi. Noin la parba malu aparba ita hotu atu comprende ka orona saida ma haut rabi ne. Ami tu lubu kita tur hamutu kode hanaran rabilau. Iha 2012 nebe ami bol komunidade aldeia idane hodik komunika bamalu ke holiman ke estrada tamamai nebe ami maske ke te estrada tamamai mos ami lalin rahene lori ami tutur no lori hodi bato iha gruta leten hodi konsegi ami konstrui gruta netore mata ikusmai ami lubun tur hamutuk nafate hode dehang katak se ita halo de gruta ne entau narane la sai la rona ka timor uan tomak la hatene fatini dane fatini ihanebe entau ami konstrui kokotok hodi komunika bamalu per atu bele dehan sai katak ita kokotok atu bele halo turismo komunitari rumah iha fati nirane atu nune hodi bele involve ka hodi bele gaina ema hotu ka timor hotu no ema raiselo bele ita tada mai iha fati nirane tuir mai ami hamotu kodi konstrui fati nirane holiman ho amine sef suku mobisi vila nebe ukun tomai fati nirane no sara grupo ka povo aldeia tolo nebe iha ari idane serviço hamotu kodi bele hadia fatin irane hodin construi fatin irane sai hanesan fatin turismo comunitari nebe ami hanaran turismo comunitari mebe sidau conhece husi na yulu na sauni nian mos sidau conhece husi ema ida mos ikusmai ami ho ami nesef sukurasi o administrador do posto ami comunica bamalu hodi bele realiza fatin irane então ami
koko ba aman nasau to hetan ami halo proposta hodi bele hetan ajuda nebe mai fo mai ami hodi konstrui fatinirane hodi halo umalisan rua nebe oras nedadau kita hamutuk ia fatinirane no toti irane hotu am presidente nasau ninian toti fatinirane ami koko ona tenta na fatin hodi bele dian nai presidente seba oin makita hanoin dia makida ni ia fatin irane ita halo fatin tu kita ba halo ia fatin selo nusama ki nai presidente la hanoin tok per ita tu bele halo fatin festival rumah ia fatin irane iha tinang kotuk liuba tinang rua liuba kotuk então presidente hakerek dian ita koko atu bele ba oin ita to koko tok atu bele halo então presidente ni lia fuan irane i uhin mai ita realiza duni festival ida nebe iha Raiklara liu iha municipio Ainaro posto mabisi i iha suku mabisi vila no aldeia tolu nebe iha namai i iha fatinirane oras ne ita botsira hodi mai tamba iha ne na yulu na saunian to mai primeiro ministro mai to iha fatinirane hanesan ita botsira hareda daukne Iha Rabilau se ia fatin furak nebe bele promove ba turismo cultural nebe dia kliutang nune ia futuro bele hadia Morris geração fom siraniang. Reportagem malanya Conceição Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau ten informação atual dia kliu kita haluha hane hambutang subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.